Grunden til, at vi valgte Redebøg, var, at vi boede i København og ledte efter et andet sted at bo. Og vi ledte efter noget, hvor at vi kunne få noget mere natur omkring os, og også noget mere fællesskab. Emily er vokset op i en kystby i Canada, og hun savnede noget natur, der var lidt vildere end Kongens Have. Så den her idé om at få nationalpark i baghave og et vildt hav i den anden side, det var enormt tiltrækkende. When we moved here, we literally chose to move to Klitmøller because of Redebøg. It was this way of living that spoke exactly into our values, which was a slower pace of living, being open to be a part of a community. In the city, we had the opposite of that. We were very busy. I had very serious stress. We didn't know our neighbors. There wasn't a lot of surplus. Det er socialt på sådan en helt anden, nærværende måde. Jeg har personligt både startet med at prøve at lære surf og startet med at spille golf. The fact that you can just open the doors and step outside. En klog mand sagde engang til mig, at man kan fylde sit liv med dage, eller man kan fylde sin dage med liv. Det er jo også meget det, der sker her.